Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mothoetso madume tla re diale. Setlhopha sa bobedi sa sesole sa Afrika Borwa se sa tswa go goroga kwa Waterkloof Air Force kwa Pretoria. Setlhopha se sengwe se letse se gorogile maabane. Go goroga gono go latela tiego ya setlhopha sa ntlha ka la botlhano ka ntlha dikgwetlho tse di ka ga dithulaganyo. Setlhopha sa boraro se solofetse go goroga ka moso. Se se tshwaya kgato e nngwe ya SANDF ya go ntsha masole a yone kwa dikgaolong tse di faraferweng ke dintwa. Mekgatlho e senang dikgolagano le puso e tswelela go tlamela dithuso go malapa a kwa Mthatha kwa Eastern Cape. Gabagare baeteledipele ba baagi ba gapetse thoko dipego tsa gore lefelo la Mthatha West le a lwelwa. Go begwa fa ga jana go tlhokafetse batho ba le 88 mme ditopo di le 83 di setse di supilwe. Mthatha West e akaretsa dikgaolo tsa Joe Slovo, Chris Hani, Mandela le Dikoloni. Ke setsha se segolo sa kereke sa temothuo se se tserweng se ka fa molaong ka 1997 mme ga jana se na le baagi ba le dikete. Matlo a mangwe a mo ditsheng tsa noka. Kgang e ka mongwe wa lefatshe leno e tsogile gape. Yo mongwe wa baeteledipele yo e leng mongwe wa baagi ba ntlha go nna mo lefatsheng leo a re ba fitlheletse tumelano le kereke mme jaanong lefatshe ke la baagi. Malapa a senang magae a santse a leka go itharabologelwa jaaka botshelo jaanong bo le bokete. Ba segosi sa Abathembu le bona ba abile thuso mo maitekong a namolo. Go dirilwe boikuelo ba gore mekgatlho e seng ya puso, dikereke le dikgosi ba nne le seabe. Letsholo la patlo le tshireletso le tsweletse. Gabagare puso ya Eastern Cape ya kgotse baagi ba ba nnileng le seabe mo letsholong la namolo. It is important, Nomzwanele, to recognize efforts of community members, and that recognition may not necessarily be monetary, but to say thank you, to encourage them to support the efforts that they are making in terms of supporting these rescue efforts. It does not need to be just institutions like the Gift of the Givers that come on board. I think if community members have people that are capable within themselves to support these efforts, as government, we appreciate that. Go lerele ba ba kgobegileng marapo tsholofelo ke maikaelelo a mogodi wa dingwaga di le 75 wa kwa Northern Cape. Le mororo a tlhaela matlole. Moagi wa kwa Longlands Sandra Dlamini le molekane wa gagwe ba na le mokgatlo o senang dikgolagano le puso mme ba thusa ba ba dikobo di magetleng, balwetse le ba ba ikgatolositsweng. Sebakeng se aparetsweng ke bofuma, tshebediso e mpe ya dithethefatsi, malapa a qhalaneng le tlhokeho ya mosebetsi batjheng, moamohedi ena wa penshene ya dilemo di 75 ke tshepo ho ba felletsweng ke tshepo. Ha e sa le dilemong tse 30 tse fetileng, a thusa le hona ho hlokomela baahi ba agang ka hare bana ba hlokang batswadi, maqheku le batho ba kulang haholo moahong ona wa kgale. I plead to the government and individuals to come and assist us in Longlands because we are a very poor community. Hara tse ding o fumantsha batho dijo, bodulo le hona ho rupella ba nang le thahasello tabeng tsa ho roka. Le Tjhakanyane Sothwane e leng e mong wa batho ba fumanang thuso sebakeng sena o re o motlotlo haholo ka mosebetsi wa Mosamaria enwa ya molemo. I started coming here 2012. When I started coming here, I was having no help at home because I was having arthritis and I couldn't take care of me. Athe ho ba thusang Dlamini mosebetsing wa hae, bana le tshepo ya hore sebaka sena se tla hola. Mme wa ka o na le kgatlhego mo o ntse go kre o thotse calling etswa mo go modimo go thusa batho. Le batho ba tlang mo tleliniking mona. A go ditsididi mme o ba thusa ka go ba direla ntho ya bofutho
disopo. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Longlands, Northern Cape. Presidente wa Liki ya Bašwa ya ANC, Colin Malachi, a re baeteledipele ba gajana ba bašwa ba tlhoka go itlama go tla ka maano a tla ba kgontshang go nna le letseno. Malachi o ne a rebola tlhatlhelelo ya letsatsi la bašwa go baithuti kwa Yunibesithi ya Limpopo kwa Mankweng. O ne a bua ka ga merero e farologaneng e amang bašwa go akaretsa botlhokatiro, diritibatsi le bosenyi. Those who want old age homes must go to old age homes. Parliament is a corridor of power. It is not an old age home. You can't make laws and say when people turn 65, they are pensioners. But those who are making the laws are pensioners themselves. Now they are going against the laws they make. It's illegal for anyone above 65 years to be in parliament. Bangwe ba bašwa ba ikuela go bašwa go dirisa tšhono eno le go nna le seabe mo ditherisanong tsa bosetšhaba tse di tlang go tlhagisa maikutlo a bona. Ba dumela gore letsholo le le itsisitsweng ke Moporesidente Cyril Ramaphosa la go buisana ka ga seemo sa naga le tla ba thusa go tlhagisa dingongorego tsa bone le go bona ditharabololo. Many people do not think that the dialogue is necessary because there's been talks for a very long time, but I do think that the pen is mightier than the sword, so we really do need to hold these talks to really shed light and come up with solutions. I feel as if we're not being heard. All of our cries, especially as women, the femicide that is currently ongoing in our country, I feel as the rates are getting higher each and every single day and the government is not communicating with us. Tona kwa kantorong ya Moporesidente mo mererong ya thulaganyo boela tlhoko le bosekasiki Maropene Ramokgopa a re gore Afrika Borwa a gwebisane mono gae o tlhoka go samagana le merero e akaretsang go tila go duela lekgetho le dikgoreletsi tse dingwe tse di amang gwebisano. Ramokgopa e ne le sebuiso golo mo ditherisanong tsa G20 tse di rulagantsweng ke University ya Salt Blaki kwa Kimberley go sa le gale beke eno. Ditherisano tsa profense tseo di tlang pele ga kopano ya G20 ya baeteledipele eo e tla tshwarang monongwaga. Tona ya kantoro ya presidency Maropene Ramokgopa o bontshitse matshwenyego a go retelelwa ga puso go fitlhelela tseo ba ikaeletseng tsone, mme a re tharabololo ke go samagana le go duela lekgetho. For us to be able to mobilize resources domestically, we need to deal with the issues of tax evasion and any other thing that addresses or is actually impacted by this illicit financial flow. Baeteledipele ba puso ba dumetse gore ba samagane le mathata a go tsenya tirisong di-policy. One of the areas that we'll have to seriously look into is the organizational design of the National Planning Commission in a country which is sitting with major challenges of fragmentation in the work. Kopano ya G20 e tla tshwarelwa kwa profenseng ya Gauteng mo tlase ga setlhogo sa Solidarity, Equality le Sustainability. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC, Kimberley. Mo go tsa boditšhaba, dithulano di santse di le magoletsa kwa Middle East jaaka Iran le Israel di tswelela go thuntsana ka dithunyi tse di boitshegang ebile di le kotsi-kotsi mme di itaile Tehran le Tel Aviv. Sesole sa Israel se simolotse ditlhaselo go tswa kwa lefaufaung go ralala Iran ka Labotlhano ka maiteko a go leka go tila lenaane la Iran la nuclear. Iran e pusolotseditse ka ditlhaselo di le mmalwa tsa dimisaele tse di itaileng dikgaolo tsa baagi kwa Tel Aviv le toropo e kwa bokone ya Haifa. Di ne di le kalo mo thwetso tsa segonjono ga se latelang ke sepedi ka moso mo SABC2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka ponelo pele ya maemo a bosa go tlhare kopana gape mo nakong e tlang tsala sentle.
Commission.